Thandazo isabatha imini yesabatha mayibendle kwabangcwele. Isandulela sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Nginu Jehova siyakulela abantwana bakhe basezulwini sicela umbenqange uyazi lwezulu isomandla wendandane zemphefumulo abazali bethu ba asicelele enhliziyweni zabantwana bakhe indlela yasezulwini. Sicela uNkulunkulu ukuthi adilize oqhamu nofezela namabulu enhliziyweni zethu ukuze izwi kaShembe lizwakale. Ngoba izwi kaShembe lokuphila alihlali emabibini. Noma ngabe sizoguqela abantu abahamba emhlabeni benamabili, kodwa sicela uShembe thina asenze inhliziyo zethu zithobe zithiwe ukuze sizwe izwi kaShembe likhulunywa phakathi komuzi kaNkulunkulu ekhaya lemphefumulo. Mayibonge Nkosi. Bakhonza abahle basezulwini benkosi enkulu yangithi unyazi lwezulu. Sesibuyile emzini oyingcwele emhleni wokuphakama. Siphuma emhlanganweni omkhulu umkhosi wentethelelo lapho uShembe becula khona amacala abazali bethu. Amen. Sinethemba nzulu ukuthi uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu bonke abazali bethu thina esifike sayiphatha kahle phambi komuzi kaNkulunkulu icala libathethile bonke. Mayibonge Nkosi. Uma kuthiwa icala umuntu limthethile ichaza ukuthi uphumelele. Mayibonge Nkosi. Themba ukuthi bekudala enhliziyweni zethu njengoba hlezi sicelizwa lapha ekhaya lemphefumulo indlela uyiphatha phambi kaNkulunkulu nasemzini kaNkulunkulu. Uma sezokulungile umehluko emathubeni abazali bethu mkhulu. Asinqenge njalo-ke abantwana bahle basezulwini ngoba made kakhulu amacala abo abazali bethu. Abona wamanje nawayizolo nawabuthanga nawasendulo angaphambi koba semandulo. Amen. Izulwane ngezulwane zona phambi komhlaba naphambi kwezulu. Sihola bona-ke abantu abanjalo. Abantwana bahle basezulwini uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha usekhona ebuhleni bokuphakama. Amen. Kuyabe kuhle ukuthi uNkulunkulu maye la ezweni lasemaqadini ngoba lo muzi la ezweni lasemaqadini sonke siphelele kuye. Sizomota. Amen. Abe uThixo wethu thina sibe ngabantu bakhe. Mayibonge Nkosi. Ngaphandle kwabantu abathunywe emndeni engikholelwa ukuthi nonke noma nilandulwe emndeni ukuthi bantu abami siphuthumelele emfuleni onyazi lwezulu ngoba siyaxuthunga sixuthukisile ezona namacala
kungabe la sizela ngoba sidlana ngomngane noma uze nje ukuthi uvakashile lo muzi akubabani abantwana bakhe basezulwini. Amen. Uzoqulwa kuthethwa amaqala kuphume ngezono zabazali bethu bese sidlulisela kuyena umthetheleli abethule bavume nabo bayidule bayibeke kulo umthetheleli abazali bethu mayibonge Nkosi. Bantwana bakhe basezulwini sisho kwezonke izinsuku lapha ekhaya ukuthi akukho kusha la ngaphansi kumthunzi welanga engathi wabheka kusha phakathi kwalo muzi. Usalandela umgudu nendlela ushemba sinikeza ukuthi sohamba ngayo masiphakathi kwalo muzi. Akushintile abantwana bakhe basezulwini futhi ayikushintsha. Kuyohlezi ikhulunywa ulimi olubelunye ngoba abazali bethu beza ngokuhlukana kanye nathi phakathi kwalo muzi. Bona abantwana abasha nje abaqala ukufika bangazi ukuthi kwenziwani la emzini kaNkulunkulu. Hayi ngoba bengazi ngoba bebengathandi bebengakaphili inhlanhla ukuza lapha ekhaya. Amen. Sebephiwe manje inhlanhla abangayinyatheli leyo nhlanhla bese ngathi bebevakashile. Asicele uNkulunkulu asiphe indlebe ekhaliphile yasezulwini. Amen. Uma singayivumi phela bazosipha kanjani uNkulunkulu? Amen. Yonke into la ekhaya iyavunywa. Amen. Kodwa mawuthanda akasibeke uNkulunkulu indlebe yasezulwini mayibonge Nkosi. Amen. Leli thuba abantwana bakhe basezulwini liphiwa abantwana babantu abaphiwa inhlanhla yokuthi uNkulunkulu axoxe nabo ekuthongweni belele ngeyimfihlakalo nangeyibonakaliso nangamaphupha. Kumbe abazali babo bafika bethunywa uNkulunkulu ukuthi abantu abamisele nekhaya lemphefumulo losihlambulukela. Lawo bantwana babona imfihlakalo ibona abaphiwe leli thuba ngoba kulo muzi kuzohlambulukelwa imindeni yethu. Amaqala lapha ekhaya aqulwa ngokuthi abantu bahlandlulukele labo asebesithumile phakathi kwethu. Kuyaceleka ubaba uSithembe ukuthi ungayikhandi indaba, ayikhandwa indaba uthi nje sengilwela ukuthi ngikhulume. Akubalekile ukuthi usukume ukhulume, ekubalekile ukuthi uphiwe indlebe ekhaliphile uzwe ukuthi lo mntwana okhulumayo osukumayo wakulelizwe njengoba nami ngizala kulelizwe. Indaba lo mntwana nami iyangithinta ngoba abantu balelizwe babe nemikhuba efanayo babethekelelana. Amen. Ungajabuleli wena ukuthi ufuna ukusukuma ukhulume amampunge. Jabulela wena ukulalela ungaphiwanga inhlanhla. Asizuphiwa sonke inhlanhla yokukhuluma. Amen. Asizuphiwa sonke inhlanhla yokuvulela isuku masekuthongweni. Abanye bavulela behleli bakhona njengamanje okuthe maqala inkonzo uNkulunkulu abavezela imfihlakalo. Nibo bonke abantu labo abanikwa ithuba lokuthi bakhulume mayibonge Nkosi. Amen. Ungakhulumike amanga, ungakhandi into engekho ngoba uyobopha umndeni wakho ngalezi hlwele ozobe uyidlisa amanga. Into ikhandile wena ayikhandi into lapha ekhaya ukhuluma into oyibonile nokuvuleliwe yona. Laba abanembuzo kuyaxolisa ithuba lokuthi babuze bawuphinde balithole. Lalo muzi sikhuluma ngento ushemba sithume yona ukuthi abantu abangabani inkulumo ekhaya lemphefumulo. Nabazali bethu abasithume yona basithuma ngendlela eyihlukenele. Kwesinye isikhathi ukuthi mawulele kuvele indaba yabantu bakini, kuvele indaba kulo muzi, kuvele indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kulo muzi. Abantu abanjalo abanikezwe ithuba mayibonge Nkosi. Umuntu ezokhuluma akathandi aloke ichaza ukuthi usabatha kuphi umvangeli wakho umshuma cha. Usukuma nje uzishiya ibizo lakho nesibongo sakho nezwe oqhamuka kulo. Amen. Ngaphansi kwenkosi usibanibani isibongo senkosi kuphela bese ungena odabeni. Abantu bangankadi angathi umuntu ngagibela ngahamba ngabuka ngathitha. Thatha ihloko lezi eziphoqa ukuthi uzekale emphefumulo mayibonge Nkosi. Kuzoba abane kuhlayisuthi kube abane kuJamangweni. uJamangweni uhlangene neintombi zentethelelo namakhosazana. Abagcotshwe nabanelungelo lokusukuma
akukho la kuthiwa manje sekusukuma abagcotshwa umgcotshwa nje kudidiyele wonke umuntu lokhu ngelomoya asukuma kulume mayibonke Nkosi abagcotshweyo bawusukuma ahoshiwe esibelinye elinumbhobho uthuze kuyena mase ufike umbhobho uyanqamuka noma uthi isihlabele lisanda kusiqala ushembu uyawazi umsebenzi awubekela ekhanda emphefumulo ukuthi uhamba kanjani akulona icala unqamula isihlabele lisanda bese kuthi laba abanye abangagcotshweyo inhla isuthiso zangapha ujamangweni uzela emva kwesihlahla ushawula yini khona uma bekhona uma bengekho izoqhubeka nje inkonzo ngendlela uNkulunkulu azoyaba ngayo leli thuba ke sinika labo bantwana abanjalo uma bekhona inkosi yasenkulu yasekhulu waManazareth lo khulumayo unkulumo kaGumede usukezweni lasevavuma inkosi yakwaNyawo bantwana benkosi namuhla kusuku lesine ngifika la ngafika ngathi ngo-2024 ndina la ngaletha khona isimayo ngabuya nembuzi ngokwesibili ngabuya futhi nembuzi esithathu imbuzi yokuqala kwakuyimbuzi yasekhaya kwaGumede nembuzi ekhaya komama bantwana benkosi ngathi bangifika ekhaya wakha umfowethu sokade wahamba emhlabeni osigcino sikamama wathi bhuti ngithunywa ukhokho uNondabulo ukuthi ngizokutshela ukuthi awugcina ngalamhluku ekhaya usazobuyela khona usubuyela ngembuzi ezisithupha imbuzi ey'ntathu ziyokhishwa uwebhuti embili ziyokhishwa umfowethu omunye eyodwa yokhipha ndodana wakho okuqala kusho lo mfowethu okade wahamba emhlabeni ngahlala-ke ngalinda-ke abantwana benkosi ngoba ngabuza ukuthi ngizise nini lesimbuzi wathi linda uyobuya ngithuma ukhokho ngitshela ukuthi uziziletha nini ngahlala-ke unyaka wonke lo o-2025 angizange ngibe khona la njengoba ngikhona namhlanje ngikhona-ke ngize ngezwi bantwana benkosi ngithe ngilapha ebuhleni mazivula umdedele ngawa kusukela ngo-1 ngaze ngashaya ufaka ntambama wangithela ngamanzi abashumayeli abathathu ngaze ngafika ngapho isikhathi ngafika ngaso ngithe mangivuka abantwana benkosi lazakala izithi akukho kuyokusiza hambe ekhaya ngikhokheni ngalezi mbuzi esashilo ukuthi ufike nazo ngahlala-ke abantwana benkosi ngithi mina ngifuna isabatha lokuqala lamhla lokuqala nje ekuseni kwangolosithathu ngiyiwile ngolosine angaba ngconywana ngolosihlanu ngo-4 bangiqeda wathi ekuseni ngo-4 ngabophela ekuseni ngo-4 ngakhaya ngikathi ngihleli nje inhlangano ngizangibe nayo ngihleli ekhaya ngekwakuhlala apha thina siyinje ngolihlala inhlangano ngabuyela ekhaya abantwana benkosi ngahlala yonke inyanga inhlangano zanguthathu bantwana bakaThixo-ke kuthe ngelinye ilanga ngilele ngabona abantu abangaphekwa la bantu ngibabona belapha ethempelini abakithi abazogezwa lapha emzini oyingcwele waseKhalibofemuthi abanye abantwana benkosi endawo ngangibona ngathi inomfula bengamla umfula laba abathi ngogeza bahamba babaningi kakhulu baya ngale kuthe masebeyile ngale basala abanye uma basele abanye ngithi mina nasala behamba abantu bayogeza nizogeza nini base baphethe utshwala ngezandla abafuni ukuyeka lento yabo bakade bephila ngayo imali esikhathi bephila ngithi mina njengoba nisala namhlanje nibabona bewelela abanye kangaka bayogeza mina nizosala bayothatha ukuphila kwaphakade labawelayo mina emsalayo nizosala nokufa kwaphakade niyakuthanda lufa Bata susah, bawakan, basmela sama hodja, onke bawakan izan, bahisi bangena nawa bani. Yisukuthi-ke bantwana benkosi enkulu yasebuhleni ilokho okungilekela. Ngizocela-ke uNkulunkulu omhlophe wasebuhleni wamaNazaretha ukuthi akaze abakhulule kuzo zonke izono abanazo. Amen. Ngithe mangiphume ekhaya ngizala
Kwaqhamuka omunye okhalayo. Ngithe mangibika ngithi ngizala izindlu zomfana ezikakhopha noNdabula awayezala ukuthi ngomama labo izindlu namakhosana. Ngithe mangibika ngithi ngizala ngayibikela zonke izindlu. Kodwa kwaba lenkinga ukuthi ukhona wona emndenini othile wakubo nomndeni wamxosha wamsa ngaphandle lapha angahanga nomndeni ukhuluma nawo ngeke bamtshele lutho ngoba la akhona abafoma bamfunda ukuthi asondele ekhaya ngona kakhulu egcine ekhaya. Ngithe mangihambe ngiphuma naye ngiphume ekhaya wazakala wakhala kimi ethi nami ngizwile batshela kodwa mina bangitshela ngalutho ngoba kade ngona kakhulu. Ngitshela nami ngithuma kanjani. Mase ngithi ungasali waze ngithe bengithi mangikhuluma ngithi ngiqedile kuma ukuthi nawe wala emndenini umndeni apheli lutho ngithe ungasala sambe nawe uhambe yokugeza. Amen. Ngisho ukuthi abantwana benkosi enkulu yasekuseni bona zeka kuthiwe ihlabelele okuthiwa ihlabelele ithi Nkosi baba ngifihliwe awubonakali kimi noma. Hlabelele phela. Nkosi baba ngiyakuthanda wena ufihliwe bingelela kugama nguZwelitsha wakwaNdlovu ngisuka eBizana kumhlaba kwaNgutshana ngiyalelwe layikha kunyaka odlule kwafika umfowethu engangazi ukuthi ngumfowethu wafika ePushini ngilele wathi asambe sesontweni ngambuza igama wazibiza ngegama lami wayesethi asambe sesontweni uma siyahamba wathi siye khala umphefumulo uma ngihamba naye kwayese kuvela umfowethu endleleni okhona ophilayo ngayese ngimtshela ngaye lo ngihamba naye sahamba sobathathu uma mangiphaphama ngayese ngithi angiyazi lena kaze ngizwe kuyo ngaphika nje ngiphila sengiqaphela kodwa okwenzekanayo kwaye kwangimangaza ngoba ngithe mase ngibuza kuma ukuthi ukhona yini umfana owashonayo ozemva kwami wathi ukhona umfana owashona ngisemncane wayenesonto elilodwa ezele bengenalwazi ukuthi angazi akaze ngitshela ukuthi khona umfana ozemva kwami ngizamile ukufuna le ndawo ngangayithola ngezenga ngokomsebenzi itokho bengithola ngaxoxa namanye ama-security wayesethe umfana waseMaritzburg wathi ngizokuhambisa usho uzoqala umhlangano ePheni wathi ngizokuhambisa sengisukileke ekhaya sengila eMawuti njengamanje uma ethi uzongihambisa usuku lesubanile asikwazanga ukuza la laphilele kuye iphupho ebusuku lathi ngithe hamba uye khala umphefumulo impi engibhekene nayo iyolungiswa khona iminyaka enginayo ngicabanga ukuthi ngiyohlanganisa u50 years akho lutho enginakho ekhaya since ngaqala ukusebenza noma ngingazi ukuthi ngaboshwa eziyuni 1992 bese ngitshela ukuthi impilo yami ngoze ngiyofa ngingenalutho sengilindele ukufa ngizihambile inyanga
bese ngithenga iphepha ilanga ngifuna ukubheka inyanga engakayi kuyona zonke ngihlulekile ngagcina sengithi okay sekuyayeka konke ngoba akukho kulungayo kumina. Okay, usuku lesulekile nomfana kwaQabe eMaritzburg asikwazanga ukuzofika la. Laphindele kuyizwi lathi ngithe hamba ekhaya lomphefumulo. Ngosokuqala umhlangano ehleli. Wathi angimlile sizile lango lesibini khona apho kulesonto. Uma sengibuyele emva ngafike ngalala fike sasebenza lawo lesibini ngabuyele emva ngolesibini ntambama ngafike ngalala. Kufike ubaba ebusuku ebebhinca indwangu emhlophe eyikhwicile ebengagqokile. Ufike wahlala ngasenhla kwami wathi amen uyingcwele. Ukhona ebekuphethe ngesandla ongathi ithoshi kodwa uthe methi uyingcwele lamane la verse ilayithe exhopha emhlophe enkulu light. Ngathi okay ngabe sengibuyela kuyena lo mfana kwaQabe ngathi ngicela ukubuyela namhlanje. Wathi lo mfana kwaQabe phatha ingubo hamba ekseni uzukuye ngesonto ntambama. Ngicela uzofukulane khona. Ngathi okay ngizokwenza kanjalo kodwa akazi ngiyaqala ukuya akazi ngiyela. Wathi hamba kuzibana nkinga. Ebusuku okuzosa namhlanje kufike umkhulu othe ungumkhulu uMajiya oye wafika sahlala saxoxa kuze kwasa. Inkulumo ebesiyixoxa naye ngiyazile ngesikhathi sisakhuluma ebegqoke ingubo emhlophe. Ngiyazile ngesikhathi sisaxoxa ngabe sengimtshela uDakuthi into engiphatha kabi ngimiswe kabi ngugwayi. Lo gwayi awubhenywa yimina ubhenywa yisilwane engabekwa sona. Lesilwane sabe ukuthi sizogada yonke into engifuna ukuyenza enhle impumelelo ingalungi. Ushoka kabini wathi amen. Ngase ngiyaphapha. Ngase ngithe kuseni ngeke ngikwazi ukugeda noma angiphethe lutho esandleni kodwa uma ngikwazile ukuzofika nganyathela. Yabona. Pakama bekuhle babangcwele. Igama lami ngiMphumlane ngokwaSuthiya eBizana. Kwanzi wenkosi ebaleni. Amsizwe uSuthiya. Kwanzi wenkosi kubaleni. Ngikumuntu ozibonayo izibonakaliso qha ndiyalibala. Kodwa khona ezingazilibalanga ezimbili. Enizobhuqela zona siphatha uMshumayeli. Shumayeli Majiya. Sabatha lokuqala kumhlangano besibuhleni. Ndathatha isihlwathi kancane ndalala. Xa ndivuka ndivuke nesibonakaliso sikatata uMajiya ebambe ibhokhwe phambi kwam. Ethi le bhokhwe izodliwa lembuzi izodliwa umuntu wonke eshebheka abantu ababesendlini ngoba ndingabonanga babobani. Khonapho ndilungiselela ukuyobheka inqola kuyisabatha ngizongena ntambama kanti bambe isabatha ngasemini ebendibone sisibonakaliso. Ngibuyile ebheka inqola sendibuye ebheka inqola futhi ubuyile utata uMajiya ndimbona ethi ufika ngqola inyama uthi yamfo wakithi ndivume athi undilande otwenzana apha ngqola inyama athi ndilandele phakame nesithembe ndimlandele. Afike khona amaxhego ame phambili aguqileyo ampunga phehloko. Afika wajonga lamaxhego athi kwelinye aphumelele iyi-1 nje alithethise. Athi uyanini ebheka inqola umdala kangaka. Alithethise kakhulu exhego lisukume lichaphuke lihambe.
balihamba nalana amanye amaxeko vela lilandela caphuka nikini inhloko nishiyeke nime ndodwa mhlawumbe ndiguqa ndodwa phana isitebeza lenyama ingayazi le nto bisho ukuthini yimvuke ndiyicinge ke nasekuseni sengibuyile ke bhenqo lapha lesendlini yicinge lelo lihlale phansi ngiyicingisise ukuthi bazawuthini ewe ngeke ndanako ukuyiphikisa ibhekile ubikile wena ekhaya mawuya ekukhuleni yakusho mali khona indlela endibika ngayo ngibikile ngale ndlela endibika ngayo khona indlela endibika ngayo iyiphi indlela ubika ngayo indlela endibika ngayo nginomkhuphane nawo aphethekwini endihlala kwendike ndiguqe kuwo ndithandaze awuyangani ekhaya lokwenza into enkulu kangako emampondweni tatomshumayeli ndicinga uba nokuyolibala uke wafika umama ekhaya washata ifuni uyibuza emzini wakhe wayethetha nawe futhi lungile yabona uba ndisakhela umjondolwana wam ulikhona aphethekwini apho ndenza khona yonke le nto wathi ibhoka kayifuni ekhaya ndiyaqhubeka futhi ndiyaqhuba ndimanga ngeke onke la maxeko ebenewagxothela uthi umshumayeli ugxothele liyi-1 mlandelo nkanga ngifake ndiyicinge le nto vele nam bendike ndanako ukuyiphikisa into nebheka inqola ngoba ndithi vele ndaya ngokwasemampondweni wacaca uba hayi la maxeko ayafika ebusuku amamela amakwala xa ecula kuthiwa ngamakwala kabangakithi kwabevelane athi lathi elinye ilizwi lakingalizwa lisonto athi akuyona-ke yethu leya yani xa uba kuyona kanjani yethu ngoba vele nje ashisweni xa kuyona yethu eya ndathi xa ndiku-23 wabebhokile umshumayeli lapha ngekubheka inqola axake bakwenzakala bathi vele bandithuma ndavuma naye ibheka inqola sendibuyile kwebheka inqola ndasuka ukuthi uba vele xa kuya ngapha kuya nempahla bendiloko ndithandaza ndicela kulo mkhuphane wam endinawo apha ndoko ndiyoguqa ndodwa ndicela ngale ndlela ndibika baba uthe ekhaya kini umuntu osephethe umama wakhe wasekho yena ubaba akekho ubaba khobani kubhuti khona mna endini umama wena nje ekhaya wenzi lutho nje ngenxa kamama hayi wandigxotha nje wandigxotha nomakoti ulungile uNkulunkulu mayekupha amandla uthola umphefumulo ushembe la ekhaya emphefumulo uyimizi yabo bonke abantu abangenayo imizi uze nayo uzobika kulamakehla kini ukuthi besiye bheqola nani senikhulile ngamadoda namhlanje uthola umphefumulo umshumayeli inkosi ibusise besaqhuba ke tatomshumayeli litheli athi amanye amaxeko xa ndandicela ndiyicela labuya kuya ngesibonakaliso kwathiwa abantu abaphethe impilo yam basejele okay ndiyayazi loo nto bavele ndiyazi bakwenziwa nto ekhaya onke la matyathelo ekhaya akhona onke ekhaya ayiyo ngxaki leyo ndiziphethe ke zimbini naleyo bakhupha ejele bonke babe sebephuma beyebheka inqola esiyisebenziseni Isalatama libe lihle kwabacele igcina ngokuthemba kwabaxu indawo ngisuka kwaNongoma ngaphansi kwenduna uNdwande ngaphansi kwenkosi uNdabezitha ngisuka egameni eliwukuthi kubuye kwafika kimi lapha esibonakalisweni kufika indoda nje endala engayazi-ke kodwa noma bithi mayivela ngiyibone ebusweni ivela nje ivunule iyafika lapho le ndoda imi ithi kimi ngicela uhambe uye endaweni yakwaShembe ayangayibeka ukuthi kusekhale emphefumulo kodwa ngithemba ngiya komunye umkhokheli sekumbonisa ukuthi le ndawo ize ihambe ibe namashawa lapha ebengikhona basethi lo mkhokheli hayi yana ekhaya lomphefumulo uma efika lo muntu omdala kimi uthi ngicela uyonginikelela kwaShembe ngangithakatha ungephuce lesi sikhwama sokuthakatha ungikele namanje yonke leminyaka ayi ngithi ngiyayilandelela ukuthi ithini into athi mase ngiwulandela umlando babe babili labo ukuthi ukhokho kimi umkhulu kababa waxoshwa ngumfowabo elokhu besuke phezulu emkhophosi behamba bakha amanxiwa engamili imbuya ngenxa yokuthi babexoshwa ngokuthi lo uyathintathinta lapha into zabantu bese kuthiwa hayidlulani bamba ke baze bazofika endaweni yala
bezofika isabazofika emiyaneni usethi lo munye umdala dlula mfowethu ngoba mina ngathele uhambe ngakho amanxiwe ngameli imbuya ngenxa yokuthi wena unalesi sikhwama sakho othakatha ngaso asale lo osalayo omdala akhe umuzi lo muzi awubize igama lawo mesehlaba impahla ewubika athi ukwadlula ngoba edlulisa umfwabo lo mfwabo ke wedlula unomphela ingunaphakade ngangokuthi ababuyanga badibana waba umuntu obhungukayo waze washona futhi akazafihla lo akazakuthiwa akadlule uNkulunkulu yebo akazeka mfihlo umfwabo akazamenzele lutho kusuka namhlanje sihlupheke siloku sihamba kuvela ukuthi kukhona umuntu owabanyamalala la ekhaya ongazi ukuthi waphililaphi sikufune nabantu bekusho yize ngidibane nomunye nje udokotela hayi umuzwazi wayophelela lo muntu waphelela kwamaphumulo la ithuna lakhe likhona thina sele kwahlabisa siyabafuna labo bayasifuna abayuzalo lwalo cha vele ke ngimunya odlula ngingabi nakho ukuqondiseka ukuthi ngizokwenza njani ngimgeza kuphi ngiya kuphi kuyiphindi ngingakadibani ke nalo mama oseze wangeluleka ngithi ngisahlanganisa lokho ngilimali emsebenzini ngivele ngiphathwe ikhanda ngiquleke bengikhiphe emsebenzini ngibuye ngizohlala ekhaya angisenalutho bese kufika ingane engathi isizukulwane salo wedluliso ifika nayo ithi ude izomnikelela kwaShela usezileke kwamhlambulula ngenkuleko ingxaki sifika ithi kulo uthi uzongisakuphi ngoba lo yukanile lona siqhamuka kuyo kwesibili ngingakezi mina ebese hluleka ukuthi uzomthatha msiphi semhlambululini ngamafuphi ke ngilapha ngegameli ukuthi anginalutho esandleni nginenkolelo futhi ngokwethemba ukuthi njengoba senze ngabaphakathi oyisibusise baba amen labona ligama lakho lilodwa ugcina ngalo liyinkomo liyimbuzi liyinsipho liwumlotha udlula thina sigqungube emhlophe nenkolelo yilento ushemba ayifunayo ushemba uzothatha inhliziyo yakhe ayiguqule emne wethu ayenze isophi ayenze umlotha ayenze intethelelo yale mphefumulo abantu bakini lo othunywe wesibili owakina ngithi ukuthi uzalwa yilo waxusha ulungile uphi yena fanele ubambane ngezandla naye ukhona kwamaphumulo awumtshela ngani uthi la ngimtshenile wathi asazanga ukuthi kumele ngize kufanele uma usuka lana nje umcele le nkulumo ozoyizwa ushembe ikhuluma la uyithatha uyithule kuyena nibambisane naye bazokupha futhi amandla amen na udlula lo odlulisiwe uzokupha amandla ngoba nalo muzi kufanele kanje wami ucinywe leligama owethiwa ngalo kuthiwa udlula ngoba wawuthiwa umfwabo ngoba ecasulwa umfwabo owayedala ukuthi babe yinqe engamilwa mbuya amen ngoba ngesikhathi edlula akahambi yedwa lo umkhulunkulu uhamba nezigidi zabakhulunkulu bakini basemandulo ngoba naye akazalanga umkhulunkulu kodwa wathwalisa imithwalo yabangaphambili amen uNkulunkulu akuphi indlebe baba inkosi ibusise ngiyayithetha inkosi esefuna wenza igama lami nguPhinki kamaphumulo indawo inkosi yakhona uNtuli ngizocela ukudlulisa ukubonga ngemsebenzi engenzele inkosi enkulu unyazi lezulu ngekhaya emphefumulo ngikhule ngiwumuntu ongaqasheki noma ngithi ngiyofesa bevele kuyongisho ukuqasha make kwafika mina ngendlela lokwenzeka ngayo uthi ubaba unyazi lezulu ngo-2021 iy'nkinga zakho zonke ngizoyiqeda ngekhaya emphefumulo fanele uye khona ngifikile la ekhaya ngasebenza isikhathi esiningi wangithatha ubaba wathi kumele ngizohlala la ngo-2024
ngaqala ukuhlala ngonyaka odlule ngo-2025 angeke ichaze okuningi ngoba indaba izoba yini. Kodwa ngoMashi walonyaka kufika abantu ebusuku ngilele esipholi ngizwa bakhuluma ngomsebenzi. Uba uNyazi lezulu baningi kakhulu abantu basekhaya bagezile la ekhaya waze wathi sebeyaphela. Osele okukhulunywe ngaye ukuthi wena wayewumthakathi wathi yena waboshwa. Ubaba kade wayemncenga akafuna ukuphuma ngazi noma usevumile manje kodwa ubaba uze wathi uzomnika ithuba lokugcina ukuthi ayokhuluma naye kokugcina ngoba elokwasuka ngo-2022 ncengana naye ukuthi avume ukushiya ikhwama kodwa akafuni. Inkinga-ke enkulu ayenzayo akayifuni into enhle emndenini noma izinto ezinhle zama ukuza kodwa ziphelele endleleni ayipheleli ayifiki kahle kumina. Bakhulumeke laba bantu basibona bafuna ukuthi ngisebenze basho ngoMashi. Ngixela ukuthi laba bantu bakhuluma ngomsebenzi wani. Ebese fika ubaba uNyazi lezulu athi laba bantu kubezwa bekhuluma abantu bakini bafikile kumina bazokucelela ukuthi uthole umsebenzi. Wayesethi njengoba bekucelele umsebenzi kufanele ukuthi uapply noma ikuphi mina ngizofaka noma ikephi. Ngase nga-applya wathuleka wathi ngo-April usuphela wafika ubaba wathi ngomhla 27 wathi bekufanele ukuthi kufanele ngabe uyaqala namhlanje emsebenzini kodwa wangachazi ukuthi isiphi isizathu senza ukuthi ngingaqali. Wasikwa lapho waphinda wafika sekuMeyi kade seGibsila ezoba nomhlangano. Wathi woze eGibsila khona isibusiso kumele uzosilanda. Washo ngoLwesihlanu ngicabanga ukuthi mina vele akakazovala eGibsila. Waphinda wabuya ngesonto wathi ngoba ufika eGibsila iyalo nomuntu umhlangano. Ngase ngiyocela kwaShumayeli ubaba wayesempande wase eGibsila wayempande. Ngahamba ngayimpande mangifika empande Masiwanzo sesibusiso ke mina ngenzile somfike nje ngenze lokho kwenziwa kuphela hayi ukuthi nje enkosini. Mase ngibuyile ngasithola ke ngendlela ubaba owaveza ngayo mangibuya khona. Ngasithola isibusiso kuthena ngomhla ka-24 ungakasha umhla 24 Meyi. Waphinda wabuya wathi linda ungakudli ukudla izinsuku ezinhlanu. Ngalinda ngangadla kuthena ngosuku lapho ngakhuluma la lona siyadona ukukhuluma ngale mbobheni. Ngakhuluma ngayimndeni nabantu basekhaya. Kuyasiza nokukhuluma la ngoba uNkulunkulu lenkonzo uyilalele futhi izinto ezikhuluma ngeziphendula. Wakhuluma kakhulu umshumayeli wakhuluma kakhulu ngokhokho wami nabantu basekhaya ngalelo langa. Kanti uNkulunkulu sesiyicala ngalelo langa. Nangempela ngalokhoza kwadlula lezo zinsuku kwakumhla 24 noma 25. Kuthe ngomhla ka-28 umshumayeli wafika esipholi wathi khona umfana wakacele othe ufuna inkosazane ezosebenza. Inamba wayinika mina. Wathi asithole inkosazane ezosebenza. Ngase ngiyikhipha ngase ngifonela amakhosazane engiwaziyo adinga umsebenzi. Ngafonela yokuqala ngayibamba ifoni ngafonela yesibili. Okwesithathu bafonela ethi phumela eminyango ubuke lapha endlini. Mangivumela eminyango ubuke ekhaya emphefumulo ngemumva. Wayeseyakhuluma ubaba uthi habe sengitholele umsebenzi lonika abangani bakho. Ungasho ukuthi umsebenzi angikunikanga. Ngase ngigijima ngakumshumayeli ngafike ngathi ngicela ukuhamba mina. Umshumayeli angichazanga yonke lento engiyichazayo ngokuqala kumsebenzi kwathi ngizosebenza izinsuku ezu7. Kodwa ngoba inkosi yayishilo athi sengiyosebenza ngangazi ukuthi angeke ngize ngisebenze izinsuku ezu7. Ngicela uzobonga kakhulu ngibonga nasemndenini nami ngicela umsebenzi. Okugcina-ke la engilahle khona ngisema ngiqala ukusebenza ngase ngihamba ngesitimela ekuseni nantambama. Lesi santambama besenza ukuthi ngifike umthandazo wasisi usudlulile. Ngiyaphinda laba bantu ngiyabezwa bayakhuluma usilo nomunye kusho kufanele uyeke umsebenzi. Abangasho ukuthi ngibuyekelane. Kodwa ubaba ngoba uNkulunkulu nomusa waphinda wabuya weza kumina wathi into yokuqala ecabangayo masusela umsebenzi cabanga ukuyeka ukuthandaza. Wathi uma ngabuye ukuthandaza wazi ukuthi inhlupheko ngizoyibuyisa yonke empilweni yakho. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule umsebenzi uhambe kahle. Ngiyabonga kakhulu emndenini yami naNkulunkulu uNyazi lezulu. Ngicela ukuthi angikhumbulele lo msakazo osele angigezelena. Ngiyabonga ukuthi uselizwile. Ngiyabingelela abangcwele benkosi. Ngiyaqosa Nazareth nginovalo. Into engibonile ibuhlungu kakhulu. Bangcwele benkosi uJulayi mina ngwazi bengisonta la ekhaya. Ngikhali inyembezi.
Ngiyaxolisa bangcwele namanje. Bamsizwe. Bangcwele benkosi, ngisacela ukuqala nje emndenini wami ngicela intethelelo ukuba ngilaphele ubaba wakaXulu usuka manje empokweni. Isibonakaliso kade sifikile sakaXulu amadoda axabanayo. Mangilele ngibona nginobaba weingane, mabiyana lo kaXulu waka Endwebe. Okuganele kwaXulu noma ngingakaxolisi. Mangibona ubaba weingane la siphi umbi imali uthi nayi imali sigibela phansi ayimbe ngithi mina hayi ngoba iphumla imba ngapha embe kuleli cala iphume le envelope brown uma iphuma le envelope brown amayikhipha imali ethi anginenge ngithi ngasengijabulela ukuthi angiphe imali methu ufaka isandla nje ungipha imali iqhamuke le ndoda enye yakwaXulu ngapha eceleni iqhamuke ehlathini la esigangeni sisesigangeni vele la kumbulimbo wakhona le mali ngithi mina ayinika ngamandla ngingaze kufika abanye imali avese ashintshe engabe kusaba ubaba weingane bese kuba yenye indoda imisi iphenduka lo baba akhulume nalo oqhamuke ehlathini athi wena ngikhohliwe kuwena ukuthi wathini kimi avela ashintshe nje sinadinwe engabe kusaba manje lo nami ngisabe ngiphaphame kushaya ufoka ngesikhathi sokuthandaza somthandazo wokuvuka ngidlule lapho kubuhlungu kakhulu uManazaretha ingcwele ngibona sibona sesibuhlungu ngale ndlela lesi makushona umuntu sesazi ukuthi umuntu ushonile esibhedlela sesingazi ukuthi umphefumulo wakhe kanti usuku usele lapho osele khona kule mshini asuke efakwe kuyona kuhlungu kakhulu inhliziyo yami ngingidlelele uma ngiza ngibona ubaba la ubaba ngizomlethela impahla zakhe zokugqoka ishirt athi ubaba lithi vest lokugqoka ngaphansi ngizokulethela ishirt elimhlophe ngithi baba ngazi nakho kodwa kuthiwa ngikunikeze kona athatha ngazi ngizogqoka kanjani noba ivest ali emese ngisuka lapho ngithi mina lo mntwana ogula kangaka kayingane ekhaya ngise kulo mntwana ngibabona abantu engihamba nabo kuleni lapho lo mntwana ulele phansi ahleka ngathi yajabula maye ngibona amese ngithi mina ukuze ingane ekhanga phela uyagula na sukuma sambe siye ekhaya uma ethi uvula umlomo ukuthi ukhuluma nami ebese kuba nalento efakwa la ingqondo yami mayibuya kahle ngicabanga ukuthi lento efakwa i-oxygen umoya ngoba leli pipe livale la emlonyeni wakhe ngesikhathi akhuluma umoya wakhe ethi ukhuluma nami umoya wakhe uphindela lapha esigubhini lapho ipipe exhunywe khona ngithule ngiphaphame inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngiyamcelela kuShemba amkhiphe umoya wakhe bonke abahambe lezibhedlela abahambe imphefumulo labo befakwe lezi mfonyo lapha zokuphefumula ngicela suke engezela umuntu mase ngasaphefumuli kahle ngicela uShemba ngilandele bona ibuhlungu kakhulu inhliziyo yami bese ngicelela ke nesangoma sako malume besithakatha hayi kunzima Manazaretha lesangoma ngifika komalume ngibuza ingane niyapenda zithi yebo ngizosheshisa nje ngithi mina uphi pho upenda lo kwakupendwa ngawo kudala ukupenda lapha phansi umuqo omnyama nabethamba uthathe lapha ngene uma ngifika endlini kakho ngindlela ukuthi gogo wehlala kuwe isangoma ugogo mangifika khona isangoma sike emsama Manazaretha lesangoma singibheke singithi Jeff ngibingelele ngithule bese ngibuka lapha ngasemnyama hayi isangoma siyathandaza singithi Jeff kancane sithandaze msami sibuka mina sithandaze msami sibuka mina ngithi hayi lo muntu uthandazana isikhathi sini khona manje nje bethandaza angimuzi ukuthi uthandaza uthini hayi athasuka vela shiye phasi lo mthandazo kakhosha ibhalede lentelezi achela indlonga angichele nami ngasemnyanga ngaphuma baleke nalo leli bhakede azawuphuma phandle mayophuma phandle umntwana ngapha ngimshiye khona nengane ngithi mntwana ni right nengane athi umntwana ayisikho right ingane manje ngivele kwami isulumane laphezulu lasetoilet amangcola kuthela ingane yagcuma yaze yawongena esitamkokweni ngiyakhala mntwana ingane yami pho athi umntwana sisayiklina ngoba manje amangcola azangena ngaphakathi inhliziyo yami ibuhlungu ngiyakhala ngithi naze sangoma sesingaphandle komalume sesihambile naleli bhakede bangcweleleli ibhakede lisekhaya emsamo umfethu omncane ocela sisixabanele umthandazo bangekho ekhaya nizwe kahle indaba yesangoma ngithi ngisamxoxela mntana lesangoma bisone besithakatha emsamo ekhakade ngibuka imikhuba esiyenza lamangcolo lawo sithakatha ngawe esulumane hayi athi mntwana hayi ngimabela sisamgeza umntwana khona lapho naka amagunda ningathi ngiyalwa ngilwa nalezi izilwane
lilodwa ke vele likhona mana zikuda lifika njengoba kuzoba uJuly hayi litshontsha zonke izinto ngithi mina ngithethe selama ukuthi ilwana ihambe kuyumnikazi wazi ukuthi ngathi ngishawa istroke lo mbheki eceleni yize ngiphaphame ngithandaza ngiphinde ngala mangithi ngiyalala futhi ubuthongo sekusile ngithandaza wakho lethi shawu umbhede ngixume ngibheke phezulu embhedeni ngithi hawu hayi vele kusela uvemvule ngivuke ngihambe ngokusebenza umuntu wakini lo owenza lezi zinto ochelayo baba uMshumayeli umfana wakithi omncane lo kulungile uzoyibala zonke izinto azenzayo uzoyibala zonke izinto azenzayo wonke umuntu uzosukuma bese ekhuluma lokukhuluma manje kanti la sikhuluma ngendaba yemphefumulo evuka kuthina nokhula wena usukhulisiwe la ekhaya emphefumulo cela uNkulunkulu akupha amandla ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni ahamba ukulandela lesangoma lesa komalume wakho ekuyisona esifuzisa umfana wakini angene ukuganga uNkulunkulu apha amandla mongenayo imbuzi lawo mandla onawo unikele ukuthi inkosi ngicela ungilandela leli thongo noma leli dlozi okuyilo lifuzisa lengane yakini engenwa ukukhohlakala uzolifaka ekhaya empembe bese uyalethula lezi nkwama ngoba abantu bantwana abahle baseAfrika lezi zinto ithi inyanga yezulu into yenza kakhulu ethuneni ungasayithanda babenze emhlabeni mase bengale kwethuna ayikwazi ukuyisuwela ezandleni zabo naseyinhlizweni zabo noma ithandele inhlizweni zabo ibusa yona noma engasathandi bayenza bengasathandi kodwa manje mabenza ukuze ibonakale fanele bayenze kithi sinesiphilayo cela amandla njalo inkosi ibusise shemba kayichithe yonke leyo nto ucelela lo mfana wasekhaya obekulama mina Nkosi yami unayo ufika nemthwalo ukuthi wayitshontshe emsebenzini lungile bonke labo bantu banikelele uzobaqeda nini lezi zinto ezenzeka kini uzobala phela kuzokushona ilanga wena usumdala lapha ekhaya azi ukuthi into ehlela abantu bakini kusuke kunempande yayo ngiyabonga ibusise amen ngiyabingelela egameni loNyasizulu amen okhulumayo uphindile Mdluli Phamsisi uphindile phamsisi uphindile Mdluli edudukezweni elisho ngilana ngizobonga ukuba Bunyazi ngomntwana angiphe yena ngafika la ekhaya ngizosebenza ngicela umntwana uShembe wangiphendula wangipha umntwana kusenjalo ke ngoba ngiphakamisa ukuthi ngiyabonga ngahamba ngaye esibhedlela ngiqala inyanga ka6 ngikhulele uxolo ukanile angakani kodwa sengikwenze konke kushoda umshado usugijimela uyocela umntwana ngoba kufanele ucela ukuthi uphelele uphelele emendweni ukuze abantwana bakho bazalele kahle emendweni hayi empini lezo ingane manje seziyabanga ngoba uyizalele kwenu akuyona into bekufanele le umemezele ngoba wacela into engafanele kwakufanele ucelele ukuthi uNkulunkulu ucela kuphi inhlanhla amathamsanqa ukuthi umyeni akuphelelise ube unkosikazi bese uzala ingane engeke ibe sembangweni ingane osoyitholile manje izoba sempini ngoba uyizalele kwenu esibayeni sakwenu kwangcola umuzi wakini lona osekulobolile ngithi kulobolile yebo usegezile kumuzi njengoba esetholisa umntwana kini bengakawugezi ufuna umtsheleke ukuthi akazogeza umuzi akekho umuntu onelungelo ukuthi ngoba uselobolile akeze azothela imbewu yayo emzini wendoda ingakayikhiphi ingane yayo ngoba uma utholile ingane ekhaya kwenu kufanele ukuthi ungcolisile umuzi kuyazwakala baba ufuna umtsheleke akameke manje kwezinye izinto akahlawula umuzi awugeze abese eqhubeka ke ecela umshado yebo kodwa ngizocela ukuqhubeka ngiveza amandla kaBaba uShembe wathi mayefika udokotela wakhala ngokuthi umntwana akasenawo amanzi ukuthi ngikwazi ukuphila ephile ngaphakathi kwami kumele ngihlinzwe mangihlinzwa kwathi mangicheckwa kwathiwa kumele ngibulawa umzimba wonke ngiphinde ngicheckwa amanye futhi ama result ethi angibulawa isingezansi ngenza into eyodwa ngahamba ngaye etoilet ngaguqa ngakhuleka angikhonze ebandleni lamaNazaretha kodwa uShembe akaze ngibukele phansi ngaguqa ngammemeza ngathi baba uShembe ngicela ube nami uma
kunombangiswana wey'dalwa phezu kwempilo yami ngicela ungikhulumele ney'dalwa engihamba nazo kube nomehluko ngempilo yami ngabuyela embhedeni ngangalele bazalwane ngangibhekile ngabona indoda eyayiphethe ubhoko igqoka isigqoko esimnyama ihamba igudla isibhedlela ngathi mangimlandela ngabona idamu elikhulu elinamanzi amhlophe kwaphuma nazi lezi amabhubesi awu4 lamabhubesi mayibhonga ayiphuma umlilo emlonyeni wawo ngimemeze ngithi baba qaphela amabhubesi wathi ingane yami khohlwa amabhubesi ahamba phambi kwethu thina semva kwawo ngamlandela ubaba kwangathi esibhedlela eKing Edward kunendawo enkulu ePakamabhanoyi mayifika ubaba kungena amabhubesi iqala kwalandela yena bavuma amen abantu bakhothama bonke bebethe ingubo ezimhlophe ngamlandela uthe efika wangihlalisa phambi kwezalukazi uma ngisahlele ezalukazini kuqhamuka umkhwenyana ngithi mina awu usezongisayinela ukuthi ngiyohlinzwa ubaba waphendula ngegama elilodwa wathi uthe angikukhulumele nezidalwa ohamba nazo njengamanje usuyithathela inqumo yakumyeni wakho kahle kahle kungani uthena angikukhulumele nabo uma usuphambi kwabo ungasabalaleli ngavele ngahlala phansi ngathi ngiyaxolisa baba lento yenzeka angilele bazalwane ngibhekile ngokuthi babethi ngiphambanelwa ikhanda esibhedlela kuthiwa khona into errong ngami but ayikho into errong ngami ngangikhuluma ngiphimisela ngokuthi ngathi mangiqeda lapho ke ubaba wangitshela ukuthi angilalele lokho akushoyo isikhathi asikakafiki umntwana uzophuma ephila kungabibikho okuyongiphatha kabi ukuthi ngizohlinzwa nini ngasiphi isikhathi kungabe yona into ezongiphatha kabi leyo bakhona bangigadile banami ngasuka lapho ke ngagijima ngabuyela etoilet ngafike ngathi Shembe ongcwele ngiyavuma namhlanje uyinkosi nomsindisi wempilo yami nginethemba ukuthi lo mntwana uyophuma la esibhedlela ephila ngangunumber 1 bazalwane ngo12 ebusuku isimo sami zasisibi ngalendlela kodwa ngahlala ethembeni wathi udokotela uyabuya ngathi cha dokotela eyami ingane iyaphila izophuma iphila futhi abadlule bonke labo kumele behlinzwe mina esami isikhathi asikashaya ngahlala ngabekezela kwaze kwashaya u4 ntambama ngahamba ngathi ngiyokhuleka ngathi mangithi ngibuye kwangathi kuvule kudongo embedeni engilele kuona wathi ubaba sesishayile isikhathi kwangathi utshela udokotela wafika udokotela wazongicheka wathi ama results akho seyavuma ngane yami sesiyahamba siyokuhlinza uma ngiqhutshwa ngiyohlinzwa ngangiqhutshwa abantu ababegqoka ingubo ezimhlophe lapho engabona khona ukuthi uShembe uyinkosi uShembe ngingambukeli phansi uShembe uhleze nami engijongile nangumntwana uyaphila noma ngabe esho ubaba ukuthi kwaba yiphuthu ukuthi ngimcele ngingaphelelisile kodwa ngizobonga kakhulu kuShembe ukuthi Shembe ongcwele ngiyabonga uhlezi nami njalo amen ungalibali-ke isikhathi eside ungamlandeli uNkulunkulu ugqoka ingubo emhlophe uyezwa amen uyezwa mase kufika isikhathi umkhethe uShembe ugqoka ingubo emhlophe kodwa ungalibali uzugcine uzwe sekumnandi ezweni bese uyakhola amen baba ngoba uzobukhethela labo bantu bakini okwathi ubabona uthi bamabhubesi zangoma lezo zakini ezohamba zimhlupha umntwana uma ningasukumi nisukumele uyezwa amen baba Nkosi kubusise amen Ngiyakhetha uNyazi lezulu. Igama lami nguNomvula Mthembu, ngizalwa kaMaphumulo. Kodwa ngokuhlala sengihlala enkosini yamaqadi. Ngicela hlambulukela uPhilani. Philani ingane kaMamncane dadaba kaMa. Usadlula emhlabeni, wadlula esedla iwunga.
ayikho into engayenzi ngoba ngisho ukuboshwa wayephume ngene emajele. Uthe ngolunye usuku ngambona edlula lapha eminyango esibonakalisweni. Mangimile waqhamuka kimi wathi uyadlula uya kamakhelwane. Wathi usekhathele ukuthunywa lensanga lokwethunywa yona akazi ukuthi uyothunywa yona kuze kube nini. Ngicela uNkulunkulu unyazo lwezulu bonke ababephuza bebhema ushembe akabaqoqe abahlanganise nemindeni abagezi. Mawuthola amandla umcelele uNkulunkulu ukuthi ayiyeke lento angavumi ukuthunywa. Amen. Nkosi kusisi. Amen. Bese ngicela ukuhlambulukela ngithe ngila ethempelini esibonakalisweni. Ngilindulala nathi. Mangihleli qhamuka amantombazane. Lamantombazane afaka amabhluke ojini nemnazaretha. Afika hlala eduze kwami. Bese ngidima ngwabuka ngithi ningene kanjani nesangweni ngigqoke kanjena. Ngithi ngisabuza ngibuke. Bese qhamuka amanye agudla lendlu yamashisa aqhamuka ngemuva. Amanye futhi agqoka amabhluke afaka imnazaretha. Achuma inwele emakhanda. Ngiphinde ngwabuke ngithi ningene kanjani esangweni. Bathi singene esangweni ufuna singene ephweni. Bese ngiyadinwa ngithi nakanti uDlamini wenzani esangweni. Yini umsebenzi wakhe mangena abantu abagqoke kanjena. Bese bethi sesiyaphuma futhi. Ufuna ukubona lo Dlamini wakho uzosibona yini. Baphume futhi basukume baqhenye. Babedlulesana emaphoyiseni bababuka amaphoyisa baqhenye baphume. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi laba babegqoka amabhluku laba bexhuma inwele ushembe angibaza babakabana bakuluphi uhlangothi. uNkulunkulu ngicela ubagumule bagqoke okufanele. Bese ngizohlambuluka amanazareth. Hayi ngeke ubaqede phela ngeke ubaqede. Wena usima ima. Amen. Nina senikhulisiwe nafundiswa lapha ekhaya. Amen. Ezinye izinto makade nibulelwa zona uNkulunkulu noma ungabusayikhulumanga uyele embengeni ufuke ubike ngoba kunabantu abasha abavalelekayo ngathi thina esijwayele ukuba la. Thina sesifundisile uShem. Noma uthi ithuba ulithola ngolunye usuku. Wena ngoba uyazi uqala usuku uguqe khona ukhulume nenhliziyo uShembe uhlala isiqongweni senhliziyo yakho bese uthi inkosi amen ngothurand wami ngingelela ukuthi nokuthi wenzela ukudedela nabanye abantu abafikayo amen inkosi Moses amen shumayela imbuzi ifile khona imbuzi efile esibayeni uyazi nje nawe ukuthiwani uyazi ukuthi wena futhi owazi ngoba hlezi nawe uthi umuntu makahamba imbuzi yakho wenze njani uzoza phela uzochazela. Amen. 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 Ngiyabingelela babangcwele. Igama lami ngingunokwazi uMagama owendele kaMzobe. Bese kuthiwe ukugcina lo mama nilale nisise kahle makukhulunywa lapha ekhaya emphefumulo. Makuthiwa ukugcina umuntu kusuke kuwugcina nisuke nizonikeza ithuba emini laba kade bekhona bangathola ithuba kuqalwa ngabo masekulele sengizokudedela nje mama kodwa sibojwayela ukulalela makuthiwa abokugcina abantu amen. Ngilapha celela umyeni wami impilo uhlukunyezwa ukugula kakhulu kunabantu abadala uyimanje usesibhedlela so uthwele izinto zomndeni bengisacela ukuthi nje athole umkhuleko ukuze aphile nezinto usibusisa manje unalela usibusisa usangase kuthiwa sonke sinezithuba lokubika ungaze kusekusasa ngoba ngeke umuntu ongenalo ukhula nensila nosisi Maxwell kuthiwa kunikeza ithuba kunikeza labo bantu abambulelwe imfihlakalo thina sisebenza ukuthi silalele ukwazi-ke nawe ukuhlanganisa umuntu uma ekhuluma ngokuthi khona abathakathi bakubo ababehamba bethakathi labo bathakathi mase behambile emhlabeni bambatha lonke igazi labo abantwana bayigazi labo mabe bambathile bazozanakala lonke ukhula losizi bese limila phakathi kwethu sekufanele nawe uyibuze ukuthi njengoba ngengizwe ekhaya makhuluma ukuthi khona abantu ababehamba kuNkulunkulu kusho ukuthi nami le iyangithinta le ntatha ngizwa lo muntu ekhuluma ukuthi uthunga bathakathi bakuthi
akazobanikela kushembe azobanikela kushembe ekhaleni lokho nami manginamandla angibanikelele mangenawo amandla akunikele ngenhliziyo yami ayibonge Nkosi ngiyayithetha inkosi yangithi ebuhleni bophanga nazo lezo siyabonga abantwana abahle basezulwini amazwi amahle nakuphila eswaphiwa umvelinqangi nazo lezo ngomlomo abantwana babo bakhe behambukela izulwane ngezulwane zemndeni sengathi ushemba ngasipha inhliziyo ezizitshe engavuzi lokukhuluma sithwale sokuthula endileni bayibonga Nkosi ngicela amandla nami somandla ngehlabelelo samashumi ayishagalolunye-3 amavesi 2 ngicela uNkulunkulu wasebuhleni afihle ubungane bami nokwami ukwazi nokuqonda nokukhuluma angipho kwakho ushembe ukukhuluma abese ngiphahla ngabazali abangizana emhlabeni abavuma ukuthi ngifike emhlabeni 93 isikhabelelo ngicela uNkulunkulu achimize nalomkhuhlane ongihluphayo ohlala ngokungihlupha siyabonga ngoye bantwana bahle basezulwini isikhonzo senkosi enkulu yakithi unyazi lwezulu siyambonga umvelinqangi siyambonga ukuqabatele ukusedilizela umphula wakho wasezulwini ozobeka kulelizwe lasemaqadini ukuba uzohlanjulula kezwe izulwane ngezulwane zey'ntandane zemphefumulo abazali bethu nembungu yakulelizwe namakhosi nondlunkulu balelizwe siyabonga uNkulunkulu wakithi ebuhleni bophakama amen kunento engivamisile ukuthi uNkulunkulu angihlephele yona ngiyiphimise phakathi kwenu kade ngiyibuke ebuhleni bophakama uNkulunkulu ekhuluma akuyicile Nkosi yami uNkulunkulu uma ekhuluma u-amen wathi ukhuluma phezu kwabantu abagulayo abantu abavumi kodwa makhuluma umuntu wasemhlabeni uma khuluma umuntu wasemhlabeni abantu bayaqhazuluka bathi amen kodwa makhulu uNkulunkulu mayicela isivumo sebandla mengabe benilalisise kahle ithi usizi
eyinkumbini eyinkulu eyiningi kangaka kodwa amen uzathi wonke ngathi ukhuluma umuntu nje umpokazana wayena uNkulunkulu bephatheka ngabo abonke izimvu zami ziyagula lento hlezi memeze asijwayeze masilana thempelini esuka kuwo ukuthi sivume isivumo sebandla suke sazi ukuthi sikhona siyalizwa izikashembe mayibonkosi esikhathi ukuthi amen bathi bona siyalivuma izikashembe ngoba asivumanga sisahamba ngokwenyama sesilivuma ngomntwana wethu mayibonkosi abese bona uNkulunkulu bayayisola umuntu mawumlulela uthi ke uyezwa yini athi ayiyezwa uphatheka kanjani ngokeni mama umyalo umuntu besithi kodwa uyezwa athi ayiyezwa uphatheka kanjani ngoba uyabona ukuthi lento ikhuluma akayizwa manje uNkulunkulu uzobona kanjani abazali bethu esibalethela ekhaya empengqondo bayalivuma izwi lashembe uma umina nawe okhethiweyo angithi mhlawumbe sizonazi funeleni abathunyiwe bonke thuleni amen amaliba abathundezele kodwa ngamnawe ngokuza la ushembe waphakamisa amaliba amen abese bafukula lo sentibeni lesisu osentweni yenyoni ingcanga osentweni yengcanga osentweni yemanqe ukhokho wami nokhokho wakho nokhokazi wami nengane yakwethu eyadliwa amanqe umphefumulo ohlala ethweni sesilwane ushembe uyakwazi ukulivula lelo thuli seswini sesilwane amnyondulule amukhushule amhlwithe lo sesigodlweni sabakhunkulu othunjiwe lo thwethuliwe uyakwazi ushembe umhlwitha ngesikhathi wena uphakathi eparadesi umvumela mayonkosi manje mawufika-ke bese uyahlala uthule nje noma ubuze ukuthi uyezwa yini isivumo sebandla sisho ukuthi liyezwakala yini izwi lashembe mayibonkosi ngoba kukhulunywa ngezwi lonyazi phakathi kwalo muzi akukhulunywa ngezwi lomuntu ngiyanxusa nje abantwana bahle base-Afrika noma uNkulunkulu angangombulela ibuzi likasimamani likaMzobe noma ibuzi likaMajiya umbone ngenqotho zakhe akuyena ushembe osuke ecashe ngalowo muntu mayibonkosi akakhonza umuntu amdumisa umuntu mawubonile kulungile ungathi ukuthi ngimbonile ibuzi likaMajiya kodwa bekuwunyazi lolo akekho umuntu wasemhlabeni ongakhulula imphefumulo njengoba singathumela imphefumulo abazali bethu eyabhajwa emandulo hayi baba noma umkhulu nokhokho kakhokho ingane ezihlaza zayizolo lezi azazi lutho nalo okathiwa udlula shodala mithi lo mntu udlula igama lakhe kwakuthiwa lo mpwabo ethi wadlula la wayisiyinkumbi zeyididi zabantu afu zabona lo wayenkulunkulu ethakatha ngoba kazalanga ethakatha kodwa wathwala imithwalo yabantu abaningi basendulo mayibonkosi kwathiwa badlule badlula baze bawufele emaweni uma bewufele emaweni bonke abazele emhlabeni bazolandela bona bathi zafele emaweni uzani nani nizofela emaweni emzini ongaziwa emzini ongelutho njengoba kwathiwa abadlula lona wayengakwenzi ngoba emzonda wayesekhathele umkwabo uthi ngihamba nomkhumbulo uyabona ukuthi kabili wena obathi ngomhlophe ukhethiwe emndenini wena ingakho kuthiwa sifunela abakhethwe ukhethwa wena ukuthi uzombathi ngomhlophe bese uhola abaningi uzohola nabo labodlula bakini phela wena ukhethela ukuthi ushemba akhalime la kudala ngamthindi lo wami lo
ngisamkhanda ngiyamlisela ngiyamkhulisa ngoba uzomsiza kusasa anihole ngakho kuthiwa wena umbathi kulomhlobo musu lokuba kubanyanza abantu bakini musu bakhipha ngamanzi mabesaqinisa amakhanda wena thandaza uwanikelela ukuthi Nkosi sicela uze uthambise nalelo dlozi ehleli phezu kwakho ulitshele nalo Nkosi ukuthi ngilungisela nalo ukuthi alize lizokwethula imithwalo bese lithambisa inhliziyo kamnewethu noma kababa omncane noma kababa noma kamama noma kagogo avume naye isize emzini oyingcwele ekhaya emphefumulo mayibonke Nkosi kodwa wena musu balahla musu basola yebo kubuhlungu kuba sengameni wobudonsa kanzima kodwa wena okhethu wena uthi uzohola abaningi uzohola nabo bathakathi bakini amen iphindi zakini ihleli zakini majiya uzohola nabo amaxoki nabaxabanisi namasela abaningi uzohola abaningi kuba semzini wokuphumula masingakafiki isikhathi wena bafasa ukhayo lakho uqine ngoba wena ukhethiwe kusho njalo nje umthandazo kaShembe qiniselani mina mina na udasiqinisele ibuhlungu lendlela esihamba ngayo indlela encinyane yanjwa ngabambala ungaqhamazeli inde lendlela indlela yinde kangaka kodwa epheni kwalezohlungu uyongena ephakameni sezulwini izwi lokuqala lomndeni mfundele ebuthumani kababa lithi izikronike zokuqala 17 verse 11 izikronike zokuqala 17 verse 11 noma abibona ikhayisuti esheshayo uShembe wathi angathatha leyo moya unikezele yansizwa yakamdletshe uhlale kwenye ikhayisuti isukuma ithonto ihlale phezu kwayo incwadi izikronike zokuqala 17 verse 11 ithini ba uyakuthi lapho izinsuku seziphelele uyakuthi lapho izinsuku zami nawe seziphelile ukuba uyakoyihla uyikaShembe uyikaJesu uyakoyihlo ngivuse inzalo yakho inzalo yakho emva kwakho eyamadodana iqiniso ubuso wakho sibusiwe thina mayibonkosi sibuse emva kokhokho bethu ngiyabonga kwakini sibuse emva kokhokho bethu ababhubha bekhonza izithixo zikaLucifer uShembe wavusa inzalo emva kwabo thina njenganamuhla yithi labo sikuke phambi kwamenzi wezulu nomhlaba unyazi wezulu sikhupele bona amen sibusiwe ukuze uNkulunkulu aqinise umbuso wabazali bethu uzowuqinisa kanjani umbuso wabazali bethu behleli esikhotheni behleli esigodini sosizi bafele inyangeni bafela egodlweni zabakhunkuli beyothwala Lokho kanjani umbuso uqiniswa ngokuthi ube khona umntwana ozoba ngumNazaretha ukuze leyo muzi uphenduke kubo wasezulwini mayibonke Nkosi umuzi osekelwa umuntu ongumNazaretha uphenduka umuzi wasezulwini uhlala uShembe bese uyaqina kumbuso oyihle noyihle omkhulu bakho ngoba sezulwini hayi ngoba semhlabeni owasemhlabeni kuyaphela amen kuyadabulisa nje ngoba ngiyizwa abantu abanye bambathe ingubo emhlophe athi umuntu hayi khona izinto engakhulumeki etempelini wofika ekhaya enjani lezi engakhulumeki etempelini hayi kuyadabulisa nje ngoba abantu sebaba amakholwa bakholwa baze badlule ekhaya khona izinto engafanele uzize esontweni iziphi lezi engafanele uzize esontweni yabona nje mawuphethwe imoya ayidingi isonto leyo wofika la sikhona kunamagumbe sikhona sizobhonga sizoxoxa ngemoya uyayazi imoya wena wayidala imoya majini uma usuthi abantu abangayi esontweni abangayi eShembe uthi abayibala wazini ngemoya hayi kuyadingakala ukuthi nize khona izinto ngeke uyixoxe esontweni edinga ukuthi soyixoxele ekhaya noma soyixoxele emagumbini ethu angiphiki kubantu abaneziphiwo uhle lowo ukhona umbatho umoya owahamba emhlabeni udlisiwe
ukhona uphathwe umoya ukuthi umoya mhlawumbe wesilwane uthakathiwe ungaya ke kumajiya ngokuyazi umajiya uzodlalisa amaqabunga nezihlahla noxhamu nofezela akhiphe lo kodwa umbuzo obuzwayo ezulwini ukuthi uma uthi akeze kumajiya ethe kubantu abeze kuyena mabehlushwa umoya imuphi lo moya omhluphayo umoya kagogo wakho noma kamkhulu wakho noma umoya wakini umuntu wakini owahamba ewumthakathi uma lo moya umuntu wakini ohambe ewumthakathi usumbathe umzimba wakho umajiya uzowenzani uyakwazi ushe umajiya ukugeza lo moya womthakathi wabantu bakini ngoba lo muntu nje bekubophile ayomthakathi wayibulala abantu njengoba sebulala abantu awusahamba umoya wakho umoshe labo bantu ayibabulala umajiya unawo inamandla ukuthi avuse labo abantu ababulawa ilo moya wakithi waleli dlozi ehleli kimi unawo inamandla ukuthi avuse le moya ayigeze ayifake emazulwini emlini unawo ikhona imiqabunga noma ikhambi noma isihlahla ngoba abantu bacasha ukuthi hayi ikhambi le ongageza leya moya wathakathwa umajiya ikhokho kamajiya wafa unawo yini lo muntu ohamba emhlabeni eseqotho wabulawa waqothwa wafaka odengezini wenziwa impuphu ahlanisa namakhubalelwane uma uthi ke angize kuwena majiya uzokwazi wena ukuphenduka ukususa le lamakhubalo ahlanganiswe nalokho owaqothwa wenziwa impuphu wenziwa amakhubalo ngawo wenziwa intelezi yokulizini uzokwazi wena ukunga ngentelezi yakho noma ngamakhamba uzokwazi ukuthi umphuse lo muntu uzokwazi ukudala lo mphefumulo wazi wena ngomphefumulo muya phela nje nesindizwile ngoba siphuma eminyango asalelanga ukuhamba kwaseNazaretha siphuma eminyango zafike zatshela kodwa ukhona umnikazi wemphefumulo waze walotshwa kule la iphepeni zenhliziyo zomqingo wakithi yabona umqingo wakuthiwa isihlabelelo samaNazaretha umqingo wasezulwini wanikeza uMoses ehlika phezu kwentaba iSinayi wayinikezwa lencwadi isihlabelelo samaNazaretha esinomlando wokuphila kwempilo yomuntu ephila noma esehambile emhlabeni mayibonke Nkosi ukhona ngekhona ke la ethu uNkulunkulu khona asiyifunde khona asihlabelele sonke ukuze bezwe umhlabelelo usuke uhlanganyelwa lapho abantu bevuma kanye abantu mabevuma kanye ngisho uThixo enze wakho umsebenzi waphenduka alalele leyo mvume yabantu bevuma kanye abeseyeka leyo alalele isililo sabantu mayibonke Nkosi ingakho ngihlabelelo kweyindawo kunembhalo lebhali isuke ikhuluma mina nami nawe uthulalela uhlabelela suke sesinikela uNkulunkulu uthi Nkosi nasi isililo esikhamba abazali bethu ethuneni khona nje la khona isililo khona sihlabelela sonke kanye sibikela uNkulunkulu sithi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho emhlanganeni wenyanga kaMaqhuba uNtulikazi inyanga yonke sihleli naye ufikile umkhululi uvele ezulwini kodwa siyamphika into esezulwini ayithandeki emhlabeni ngeke ngakhuluma la ngithi uNkulunkulu hlezi sikhuluma zonke ukuthi masise paradise asivumi izivume sebandla amacele izivume sebandla ngoba sisho ukuthi niyalizwa ilizwi akushiwo kumina akushiwo kuwena manje kushiwo lemithongo lakini lahamba ngalilaleli ilizwi kaShembe emhlabeni ilalele izwi lomubi
likaLucifer. Ziningi indlela zokulalela zikaLucifer. Ungalalela ngokuthi uguqe uthi ngiyalalela wenza imikhuba kaLucifer. Uphenduka izinyane lakho Lucifer. Ukuthakatha imikhuba kaLucifer le. Usuphenduka izinyane lakho Lucifer. Silapha ekhaya emphefumulo shembu sakela ukuthi sizobuthana sibunge sibubule sikhalele simtshele uNkulunkulu khumbula Nkosi umsebenzi zakhe zakho okhokho bethu ushebo wadala imphefumulo hayi umuntu. Amphi ukuthi banazi iphiko ezokulapha inyama kodwa sikhuluma ngomphefumulo ongasekho enyameni ukuthi wena-ke mase uthi asize sizobhunge ekhosomeni. Ukhona izinto engakhulumeki esontweni eyidinga ukuthi uyikhulumela yini ongangayikhuluma kushembe ngoba njengoba sikene ushembe besiyobika khona lo ukuthi Nkosi ngiyaqula ngiyacela somali ukuthi leli ithomo nalo moyo segazini lapho uthi ungathi ungene emathuleni ungene ngotshani usingizane wehle njalo uze ufuna impande ingonyuluwa yomsuka yokufa. Mzulu Gumede qala ukhuluma wakhuluma uGumede wazwa isukumela yena lo waxoxe umthakathi wakubo wasukuma wabubula mzulu ade bubula la hayi ngoba uGumede beyinikini hleze njengoba wakhuluma waphiwa inhlalo uGumede taqaphele njengoba uthema imbona wathi woza phela nawe ungasali. Amen. Kambe uyajabula nje thina sibona uGumede nyakaza kanzima kangaka nje. Kambe uyajabula ukuthi angaze ngafika uzathi umuntu egazini lakho wafika umntwana wethu ekhaya emphefumulo nathi sesobona uThixo. Sesoyithatha sibeke kuyo umthetheleni. Uyabona abantwana abahle base-Afrika khona into ebuhlungu abantu mabesaphila benenkani inyama inenkani inesibindi futhi inyama eyiningi iyadelela inyama kodwa umphefumulo uyahlonipha ngoba umphefumulo usumbozwe inyanga usumbozwe inyama uyahlonipha umphefumulo uthi nizokwenzani ngoba ngisezweni lokuhamba. Umphefumulo phela kuyena kulona izwe lawo lomhlaba. Izwe lomphefumulo isezulwini lokuhleli kokuphakama. Ingakho uhloniphe ithulela nomphefumulo. Inkinga yawo uthwala kanzima mase ikhathele le ndoda enenkani inyama yami neyakho. Yazi ikhotshiswa yini ideliliswa ukuthi kuseduze kuwo izulu lenyama liseduze umhlabathi. Yabona inyama ihamba nalo izulu kanje awusukume ngenyawo futhi uhleli phezu kwalo izulu lakho. Mase kuqatshelwe nje seyikhathele kunegilidi usola kodlubani ahlangane nabahlangabezi bayo inyama. Abahlangabezi benyama impethu nentuthwane. Hata usufikile zakwethu usubuyele kuthini bamhlafune bamunye abuya beyihlabathi ungasambona. Khona umuntu ongathi umzali wakhe mase kuphele 49 years athi ngisayibona inyama yakhe lutho ngaphandle mokuvezele imfihlo uNkulunkulu umbone lesiqu somoya kodwa esibatha inyama. Kodwa nje ngamehlo nje okona uthi ungahamba 10 years uyibone inyama kamama ngeke uyibone ngisho amathambo mhlawumbe agcine nawo eseyimvuthu esebuyele la ivela khona usale umphefumulo uthi uyavuka ethuneni ithuna lithi uyadlula umuntu okade ebulala abantu ngoba phela indlela ekhaya idlula ethuneni uyadlula uzoyaphi wena kumele usho kuwena mfowethu kumele nakimi majini usho kule ndoda okhuluma nayo uthi uzodlula kanti madlulile uzoyaphi ngoba phela ushembukazi indlela ekhaya idlula ethuneni mangadlulile ekhaya bandwe yithula isho njalo Inkosi langa lokhaya ithi abantu abantu wayithula iminyaka amakhulu eyinkulungwane bebantu yithula bengadlulile ethuneni mangadlulile uzoyaphi loke ninguza nje omkondo wethuna lwesamfako ethi no aqalaza abona ithoba atixobe umoya phela abesekukhulukudu angene emzimbeni wami lo wakho bangena ngeziqu zomoya bangena ngayo yonke indlela yonke indawo evulelekile bangene ekhulukudu bafike bacindezele wakho umphefumulo ubuso wabo phezu komzimba wakho thanda ungathanda umzulu uGumede noma uGumede beyiphilele lo Gumede kodwa umzulu bese kubonga indoda. Abaphingo nefishana bazosasho ke lapha ekhaya phezulu mboni izangoma licha umuntu shemba mvezayo nangu umuntu ohluphayo nangu umuntu obubulayo kanjalo nojabulayo futhi uvuka kanjalo umuntu sekusele kuyo uGumede nomndeni wakubo sengathi abantwana abahle basezulwini
singayithatha izinto ezehlele umuntu ungayibukeli kude ngoba mhlawumbe abakini bacindezele nje abakwazi nokuhlubululela nje mhlawumbe bona kakhulu uNkulunkulu wothatha into oyibuka yenziwa uthi hayi ngoba nakithi kade ngizwe nje kukhona umkhukulu owayewukhokha sizwe sikhuluma ngayo usho ukuthi mhlawumbe akaqubuki nje uye lo ngivimbile ukuthi izinto zingakhanyi nama ke mangiphambi kwaNkulunkulu ngimnikelele ngenhliziyo yami ephelele mayibonke Nkosi thina ushambeke la ekhaya emphefumulo usekwenza indlela eziningi zokuthi siyibike kuyena uNkulunkulu amandla mawunayo nje uthe ushemba sakhe nayi palace ipalace le ezoba ioffice lokuqula amacala emndeni yethu nanku umfula ikhala emphefumulo ushemba ulakhile naye bageza khona mase qedwe ukuqula amacala ngoba akubikini ukuthethelela engazange kuhlale phansi ukuqula amacala futhi akwazi ukugeza abantu bengazange bahlale phansi bakhumisana ngisho insizwa nje ezaphatha induku ziyazi ukuthi makade iqeda ukushana ngenduku omunye kwamgqima ingozi ngaphambi kokuthi kuyogezwana qale iqhawulana khumisana umlotha ngeke uvume nje ukuthi umntayo ayogeza kade esayincoma ethi ngashaya ababizana ngeinhlamba ethi ngashaya ukuthi ngashaya incanga umntolo esakhufisa kwesilwane ngoba naye usokade eqabile esabhungisa kwesilwane eseshayile wayiqhema ingozi bese uthi akahamba ukugeza esaviliyena ngeke kuzokuphinde esibili fanele kuze kufike bani kuzinduna qha fezi ilanga uthi aya kahle sokwanele senyalwa le anisangcweki bese kuthiwa xawulanani nikhumisana umlotha leke hleli iphika nomoya bese kuhamba umgezi amen mayibonke Nkosi senixolelele nalapha ekhaya bafika nezingozi abahlalise igcawini wononini usheme ingakho ke kuthiwa abantu bangaxhamazeli uma sebefikile ekhaya emphefumulo amen yabona nje uNdaba Ezitha nango kaDlamini ngiyacabanga manje iminyaka mithathu uNdaba Ezitha mangembili uNdaba Ezitha mithathu yalinda ngilandela ngemumva elandela ngemuzwini uyayihamba lendlela ethunga engena ngomgudu ethuna lakithi nelakini ehamba amaliba ehambe baqoqe bathungatha abayizona abakuthanga basemandulo abaphambi kwasemandulo abayindabuko yesibongo sakho ahambe bathungatha abathwethuliwe ehambe bathungathe bahlwitha abathunjiwe ehambe bahlwitha ingane itamkokweni emgedeni emobeni kuma-trenches eyiswinze ilwane ahambe bakhushula wena usufuna ushembe akwenze ngosuku olulodwa noma ufike namhlanje usufuna akwenze manje ufike kulo nyaka nje uqala uJanuwari usuthi wena hayi sekulungile labo abantu ekhulunywa ngabo abanye bahlanganisa iminyaka mhlawumbe eyinkulungwane ezamakhulu behlele ethuneni losizi emgodini wosizi asisho ukuthi nakwena kuzoba u3 years imndeni ayifani kodwa uyadingeka ukuthi umlindi uNkulunkulu uthandaze nawe ekhaya namhlanje kuzokhuluma bakaDlamini hayi ngoba uNdaba Ezitha ubehluleka ukulungisa lento uyinkosi eSwazini ubaba mayifikile eSwazini ufikela kuyena uNdaba Ezitha bese kwakhona ingonyama yaseSwazini ungaphansi kwayo ingonyama ubaba mayifikile ufikela kuyona inkosi leya yaseSwazini kade yafaka inkomo nezimbuzi izothetha amacala amakhosi akubo kodwa lokhu ilandela ngemumva kancane ifuna indlela sithi Indaba Ezitha suphelile unyaka sengathi hayi bathi abantu bakithi ngaqhamazeli amacala anzima awafani nakumna kuwe yini ekusefanele kuhluphe mase uyilethile imndeni ekhaya ngoba yonke leminyaka yamakhulu ey'nkulungwane ongayazi ihlele esihogweni ihlele ey'godini zosizi ihleli emahlazweni kanti kadoba njengoba namhlanje usekuphela unyaka usuyaqhamazela hayi mina ngifuna uzolanda abantu bakini uzobenzani njengoba wena usahluleka nokugcina umthetho mawuhlula ukugcina umthetho ushembesa abageza abantu esaqhula amacala usabalisa ukuthi hayi thina sesifuna ukwenza umsebenzi usokwenza njani mase besegcekeni mabethi abantu abami asifuni utshwala phakathi komuzi wethu njengoba inhliziyo yakhe isaqothile nje usathi hayi mina ngezwa ngomfundisi uSibanibani ngezwa ngomvangeli uSibanibani umshumayeli uSibanibani uMajiya wathi hayi ayikho leyo nto bazokubulala abantu bakini wena mabengakasho ungabiyeki utshwala bazosho kanjani abantu bakini ake ngisho angibuza umbuzo wona ngifuna ukulenganisa ngoGumede
ukhona uthi ugumede khona wakubo waxoxa umuntu usho njalo ugumede waxoxa emndenini ngokubenza kabi ningi imndeni nabantu abanjani akamajini ukhona oyenza kabi waxoxa emndenini lo muntu mengaba kabanga nayo inhlanhla athola ingane njengogumede ezothi woza nawe siyekhala emphefumulo ngizokucelela ngizokushwelezela emndenini iqala ngaphambi ukuthi ngishwelezele uNkulunkulu ukuze uzogeza nomndeni uma lo muntu exoshiwe emndenini umndeni bese uyawukuthi ushembe uzongena ekhaya emphefumulo yena sale lapha emahlathini ucabanga ukuthi emumva ekhaya uzovela kahle mayivela yena uzovela ngokuqina athi standeni semasangweni ufuna ungena qala uthi umndeni ufika usungcolisile umuzi awuphendula ingane lezi wazenza inhlekisi ingane wazenza izangomo wenza yonke into ngokuyazi ukuthi waxoshwa umndeni awukho manje ogezwa uNkulunkulu umuzi usele wodwa abesethi uNkulunkulu afika kulawule uthi ushembe siqaphele futhi umnyazi bezulu abazali bethu bahamba benza imikhuba emzini yabo endulo angathi umuntu ayithi nasethi sesaba senkandla umlando womndeni wakho uthi udabuka uyawazi impande isigubhu sesibongo sakini isiqonga sesibongo sakini uyasazi usaqhama kulephizo la saqhama khona la saqhama khona la waqala khona ukuphembeka komuzi wakini lesikhathi abantu beqala ukuphuma konkosi bededela ukuthi abazakhela imizi ngoba phela abantu bebebuthwa behlala konkosi kube inkosi ebasikela indawo abanikezinyo iy'ndaba ezithu kwahamba izimpi zakapa manje zawahlakaza amakhosi bantaza abantu bagcina abantu sebeyisikela bona beyihlalela abathanda khona base bakha imizi leyo mizi ngesikhathi beyenza ukhokho waba umnomzana lowo muzi uma wabethela ngesilwane wabethela ngemdliwa wabethela ngamafutha omuntu noma ungafa lowo muzi yoqamba omunye lapha lelo thonga lelo liza nazi ikhoma zakhe liza nayo ivucu la liza nazi izibi zakhe lizozinza kulo muzi wakhile bafe labo bakhe lo muzi usala isizukulwane sisuke senyakatho nabasenyakatho uyolo ehamba uchunge njalo azazofika lasenikhona namhlanje manje kodwa le mbanga lokwakufa kwalekhehla usalokudla bese bevuka angithi babethela lapha ekhaya bafaka bayizikhonkane bazingisho imndeni lekhaya bazingisho amabunzi obakumkhulu lapha ekhaya mase befile kuvuka ilwane lezi zithathe zithwebule amabunzi abo zivele zithi zingokhokho balapha ekhaya sifakeni sesangweni ushemba ngafika qoqa abantu ehluphekeni kwethuna angena gunduze abanye bayisho lobona bathi siyelene ekhaya emphefumulo uze khale emphefumulo ufuna ukuba uwacele uNkulunkulu bangene bese kuthi phatha enyangeni yabezo sebethi hayi sesisesangweni sifakeni inawo umqondo leyo sebenzisa ingqondo nawo umuntu uyathatha isibhedlela afika abhaliswe lapha ku-register enziwe admission bese kuzwala ukuthi useqini usephumile uthi shadwe nini ngoba phela nala ekhaya kunamabhuku unebhuku elingako ushemba sinika lona ekhenani elingako uyolibona masozolanda umlilo lingako ukhulu babo leli bhuku ney'miso ney'nkambiso nemiyalo nenyathu uNkulunkulu athi asiyisebenzisi uma kukhulula umndeni lifana ne-discharge book lokukhululwa kwemndeni sanikezwa unyazi eKenani ngo-2018 January wathi nani ibhuku elisebenzisa libhaliwe nemiyalo nayo yonke into okukhululwa kwemndeni enjani-ke le mndeni bezathi hayi sesisesangweni singeniseni hayi bo basobha banjengokhumede abaxoshe emndenini abangazange bamukele khona imndeni engasheshi uxole ethi wena siyakusula uthi ushembe babekusulile emndenini bephile nangale kwethuni yasulwa ufane nebhodlela Coca-Cola ebhala Coca-Cola kodwa alinayo iCoca-Cola ngaphakathi ibhala umajila kodwa awunayo insila kamajila uma kuthiwa sikhuthele noma sinobuchopho obubanzi bekufanele ukuthi uma amandla ekhona uba kusebenzisa amandla khona yini ukhona bekhona amandla ey'thukuthuku noma kuba amandla enhliziyo yakhe ephelele fanele ngabe siyawucela uNkulunkulu ukuthi Nkosi le nkomo eyabo bonke abasule emndenini yezwa mina ayikho lesihlanganele ngcono zivala kufanele sibe nawo amandla ukuthi Nkosi
sicelela laba ngoba sibazi uhlobolweni laba ngayo yonke indlela yomuntu axoshe emndenini kusukela emandulo sicela Nkosi bakhumisa ukubathethelelana Nkosi bathethelele umndeni bangene emndenini ukuze ukuthi umndeni mawugezwa uwena ekhaya emphefumulo nabo bageze leyo nsila ngoba lezi ithixo zabo zokuphatha ikhwama babe yilengisa ngezandla besaphila nami kufanele isalenge ezandleni zabo abasenazi izandla sebenezandla zomphefumulo zigaqele enhlizweni zabo ayisuki bona into yenzayo ushembe into yenzayo mawuphila ngale kwethu yethu ngasathana siyasinda lekhwama ingakho masebeyiletha kuthina bayifakela amaflawa amen bathanda mntanami sikunikeza ifa langaphakathi nawe nomusuloguka babuthi hayi baba bathi angibenze baqhubele umsebenzi wabo banamanga bafihla lezi khoma ngoba ngeke bakutshela ukuthi ikhoma zokubulala lezi ngayithatha yini wavuka ukwife kodwa mabezothamba mntanami le wezokunyanga abantu lesamntana bese beveze balanda iy'thunzana zamadimoni abebehlala nawo bawayenza abantu kuney'motwana eletha emhlane athi bona abantu ozoba lapha ekuvuke nawe uveza uvuka usuyinkunzi malanga nawe usunabantu uthi ayibonile bamnikile ikhwama ngizolapha abantu abaningi kanti kusho kuvuka imoya abantu bebathakade bebabulala uthi ushembe phela abantu umuntu uma umbulela uhamba nawe mawubulela ukhokho wakho mayibulela ukhokho wami iy'ngane zikakhokho wami mazifa ilandela ukhokho wami la ikhona hayi ngitshela isiminya ukhokho wami mayibulewe lonke isende lakhe yonke impande yakhe wonke umthambo wakhe uya la ehleli khona mayethwethuliwe ukhokho wami wabulawa kabuhlungu wathwethula lapho ekhona uzobaqotha bonke abantu beze la ehleli khona mayisevuka nazi ingane zakhe ngibonile mina kumkhwe wami wakaNdlovu esehlaphuka ukuthi la ekhona ushembe noma esiwathethile amacala kodwa useboshwe inkumbi zabantu ayebalapha yena wayelapha eyinyanga yamakhaba uthi labo bantu wayebalapha abanye abathwasise babe yinyanga babe izangoma uthi indaba yonakala ukuthi abanye babo baba bathakathi ushembe bese yabaxoxa thambani eNkulunkulweni mayefa uza kuyena uthi ke labo bantu babeza nezizulwane zabo ingane zabo ukhuluma phezulu kwendodakazi yami uthi baba ngiyabona nje uphatheka kabi indodakazi yami phenduka umfana iyagquma ihlala phezulu kwetafula njengomfana ihlumisa inyama lithi wenzani phamela ukuthi hayi baba mina ngibambela mina sizokwazisa ukuthi manenzele umcimbi nje nathi sikhona ukhokho walapha ekhaya uNdlovu ngomalume kayise kamakoti wami ngomalume kayise kamakoti wami ngomalume kamkhwe wami lelo khehla uthi umkhwe wami ukhokho kuyena livuka leli khehla liyakhuluma mase sekugezile ushembe la ekhaya emphefumulo sekwenza umcimbi walo kwakugcwele abantu gcwele ngisho idawa lapha ngaphandle esangweni ngabona ingane yami yentombazane igquma ihlala phezu kwetafula ngithini utali siyabona ukuthi udiniwe labantu abaphuza utshwala lapha esangweni ngeke bangene bahlonipha lukhona unyazi la uthi laba bantu balandwa yithina thina siyinqwaba zingane ezizalwa ilaba bantu ababekhendla ukhokho wala ekhaya uGatsheni abanye babo babezinyanga beyizangoma abanye baba bathakathi babulala mase befa uyabaxoxa ushembe athambani eNkulunkulweni wanifundisa imikhuba uthi ke masifa nathi thina silandele ukhokho bethu laba wokhulukhulu bethu igama elithi uNkulunkulu suke igama elithi khulukhulu omkhulu bakho uyena uNkulunkulu wakho wena ophilayo yena umvenqanga amdumisayo unyazi ingakho uma uthandaza fanele ukuthi uNkulunkulu wawo uNkulunkulu bakho uthi ushembe mayethatha uNkulunkulu wawo ukhokho bethu ngoba ukwazi umthandaza wakho ukweqa uNkulunkulu bakho uye kuNkulunkulu uNkulunkulu wakho uma umthandaza ukuphi yena njengoba kumele ukuphi kumele mengabe waxoshe ebhekeni umthandazo uthi uyathandaza ngosuku awuhlwithe awuhlala nawo la ethunjwe khona noma la ekhaphezelwe khona ikhala emphefumulo we lizoqoqa leyo mphefumulo enjalo mayibonkosi umndeni ukuthi size ikhala emphefumulo mhlawumbe zatholakala imphefumulo izimbuzi
Sizochazwa ukuthi le uNkulunkulu siyacela ukuthi uNkulunkulu akasize ukuthi enzeni phezulu emndenini, enzeni phezulu emndenini uma amandla ekhona. Amen. Yenzaka omunye aphuma emndenini olukhuni. Uthola amandla unawo. Kodwa umndeni awuvumi. Unawo amandla inkomo zephakethe ukuthi athenge impahla anikeze umndeni awuvumi. Umndeni ukholela komajiya. Uma lo muntu esezamile ngoba kuthiwa lapha ekhaya uyazama babikele okokuqala noma bakini noma bakomalume la uphethwe khona noma komalume kama wakho noma komalume kagogo wakho la uphethwe khona uyababikela okokuqala bachize babikele okwesibili bachize osasukuma nabavumayo nize ndothetha amacala ngoba wena ukhethiwe othi umndeni mayibonkosi Umungenali mumva lokuthetha amacala uyawuthatha phela lezo inkomo zakho zephakethe uguqe la uguqa khona ubiki ukuthi le nkomo le inkomo yokucela ushembe ukuthi akasibuthele isizukulwane sonke sethonga siphethe impilo yami usukele emandulo asibuthele ekhaya emphefumulo azosibeke igcawini ngezihla nangezigcawu zamacala abo mayibonkosi abeseqhula lawo macala. Abanye abantu bebasiza ukuthi athi umuntu ngoba la uNkulunkulu usiphe indlela zokuthi uma mina ngingenali imumva nginikela njengoba kwakhiwa umuzi kaNkulunkulu sesizoqala manje izindlu zondlunkulu into esele njengamanje kusela ama-tiles no-ceiling necapha iroller door akhona ama-account mabili akasimende iwona esucela kakhulu uyadliwa isimende lapha ekhaya abantwana bahle ngoba thina la sakha ngokhonkolo isikhathi esiningi neyinsimbi ngoba sinayo inhlabathi la ekhaya amaphaletha awu-3 akasebenzi ngosuku iphaletha lina-40 packs iphaletha lilinye lu-4,500 kabuilding akhona ama-account amakhosazana iphethe uyithathe unikeze uzalo ukuthi asihlanganise nayo inkomo leyo ukuthi Nkosi lo khonko lesulethayo nawe Nkosi sicela uhlanganisa amathambo okhulu wethu abadliwa amabhubesi emandulo ezimpini zasemandulo adliwa izilwane impisi baqhobozelwa izingwenya wahlanganise ngalokho nkolo baningi abanenhlanhla abayenze njalo bese besukuma sebethi bahlangana uNkulunkulu wavezela imindeni yabo uNkulunkulu ehlanganisa amathambo abo ababa izicubu ngalokho nkolo awunikela lapha ekhaya mayibonkosi. Uma abanye bethanda ukunikelela umnikelo okuthenga ama-tiles ne-ceiling board ne-roller door kaNkulunkulu ngoba lokho kunye sesikwenzile uthando lakho umuntu ikhona i-account ya-Absa amakhosazana ayosinika mayibonkosi. Nathi siyabathatha nje sinikele kuwo bese kuthi labo abangenawo amandla abafana nami nawe uNkulunkulu abashumele besinika ithuba la selula izandla zethu mayibonkosi. Abantu abanalo ithuba lokuya emabhange balula izandla zabo mayibonkosi ngoba le phakethe yakhiwayo yakhiwe ezulwini isiqediwe ngomthetho uNkulunkulu njengoba sisehleli nje kade ibuza ukuthi sekusele kuphi Majiya sithi Nkosi sekuthi sekudahekile Majiya sifuna ukuze ekhaya imphefumulo mayibonkosi. Imindeni yethu ifuna ukuhlala nayo ubongekile. Amen. Bantwana bahle basezulwini ugumente nje mina nguyena beyokuthi bangwele ekhaya sizame lenkomo ukuthi abahamba emhlabeni besuliwe emndenini ngokukhunkula nangokukhohlakala sicela naye inkomo yabo bacela imthethelele emndenini bese bekwazi ukumele emndenini athi ushembe mayidila izinsila yokonakala bemekhumbisana umlotha babethethelelana kuphela amaqhubu nabazono nabo bathethelele mayibonkosi. Angitshela ugumente ngitshela mina nawe ngitshela mina nawe wena mne wethu othi uboshwe bathethelele bayaphi ley'mbuzi ziyaphi iy'mbuzi bebekuphi bona nawe mne wethu othe
uyabona uboshele iziyoni cha wangaboshele iziyoni babe sakulondile nje uNkulunkulu bebalekela ukuthi bangakubulala abantu bakini base becashisa lapha eziyoni siyaxolisa nje ukusho eyiyoni isonto asiphithi isonto kodwa ilapho besicashisa khona okhokho bethu ngoba lapho akunalutho ngisho ungaphinduke ikholo uphinde bathi ikwama akusho lutho la uthi isiphiwo sakhe asuke besicashisa lapho Amen. manje ke mlewethu wena kade ukhuluma la uqongisa uDenyama sekufika isikhathi Mkhize bayafuna abantu bakini uzothetha amacala abo mayibonke Nkosi uzozwa nasemini kuzohlaziwa kahle ihanjwe lento ihlahlelwe uthathe ufake eqomeni ephephenze inhliziyo yakho uhamba ukuthulela umndeni nibuye nizothetha amacala ubabikele ungesabi ubabikele njengoba uthawuna lutho uzoba notho kodwa selinhliziyo yakho uma inhliziyo yakho imukele ivuma awuzile enyangeni laMkhize Amen. phela mawuye enyangeni ngisho ngaphuka uyidakelwe ngisho ungafika kade uvule endlini yakho uze khona akunankinga la kuyabindwa Mkhize angikhulumi noMkhize njalo ngikhuluma nami nawe uzoba uze kumvelqanga uyahlonishwa umvelqange uyalindelwa uyahlambuluka moya kuyena nenhliziyo yakho ihlambuluke mayibonke Nkosi ukuze akwenzela kusize Amen. uyedwa owazi ukulapha imphefumulo Ngiqonde khona ukuthi noma singaya komajiya bathi asize emakhosobheleni kodwa ukwazi ukuthi bayidlalela ngawe nje bazokunikeza into ezoncinzisa umzimba bese bethi ukuthi yaphuma kodwa ngeke ulapha umphefumulo mina ngithi abantu abamuse ukudukisa abantu mabeya kushembe noma uthi uhlushwa imoya yini imoya imphefumulo awangumi kanti imoya nomphefumulo uhluke ngani phela umoya wabakini umphefumulo igama lomoya umphefumulo khona nomphefumulo wesilwane ngaya majiya-ke akususe lo mphefumulo wesilwane ofakwe kuwena wathakathwa ngawo kodwa ngeke mawuvuka umoya womuntu owathwithula ingane encane yathwithulwa iseyumhluke iseyihlile yaqothwa yagaywa yenziwa umkhumiso wenkomo uma nje uzosiza ngani ngoba lengane ikhulile namhlanje ukuthi akudlise aphalaza ngamaqabunga izobe isiphehlekile idale kabusha lengane udine ushembe uyakhohliswa omajiya madoda nani bomama bathi hayi indawo emoya musuyele esontweni abanye baze bayihlalele phansi bayiqambele ilento ibhizinisi bayiqambele ibhizinisi usuke edlala ngawo lo muntu njalo uma uhlushwa umoya umnikazi womoya ushembe ngoba ngisho nawesilwane ufaka kwena ushembe yakwazi ukuchoboza umajiya ngeke ukuchoboza lazoyenza umajiya uzofaka yakhe imoya ezohlula lo moya ngoba naye lento ayenzayo uyakha ngawo umoya akuqabunga nje nasihlahla esingasusa umoya wesilwane kuwe kunukazi lo ihlahla lezi ezokulapha isifo semvelo esikumilayo ngoba abantu basendulo babedla ukudla okuphuma emasimini okuhlambulukile okungena ama-chemicals umanyolo wakhona uthathwa umquba manje ukudla esidlayo kunemjovo nayo yonke into kuyasigulisa ngiyabavumela-ke labo abathi banawo-ke ogxoba bahlanganisa bekulapha lokhu kufa ungazi ukudlala abantu bethu nomoya vele ukugula lokhu phela egcine kuzothi unomoya nawe umoya kuyena ngeke aze akutshele iqiniso ukuthi hayi uthi udla ukudla wena okungafanele uzothi hayi lo moya wini sizowulapha ngaleli khamba ngeke akudedele phela usufikile uzoshiya fanele ushiye phela inzuzo ya uzothi umoya noma ebona ukuthi uguliswa nje lo shukela mhlawumbe okuphethe ukuthi awukwazi ukuyicontrola udla yonke into engafanele ufana nomajiya ukhona ukudla bakubiza ukuthi ama-supplement ukudla okudliwayo okungakwazi ukukhanda iy'cubu zomzimba lezi ey'phelayo kuthina ngoba lezo
lo supplement nawo ukudlana lokhu okuphuma umfino ethelweni nase dleni lokwesintu imfino noma khabishi nayo yonke into bayathatha izazike zikhame bese zidayisa ngamaphilisi noma ngemithi ephuzwayo hayi ukuthi uhambe uyonikeza isihlahla ongasazi ngoba khona nezihlahla engafanele ingene egazini lomuntu khona izihlahla engafanele ingene egazini lomuntu khona amaqhamuka ongafanele angene egazini lomuntu zikhona zona abazaziyo ochwepheshe basemhlabeni njengeboza imbozisi bese bakhona lezi engafanele ingene emzini umuntu engafanele ukuthi itshalwe egcekeni mangithiwa khona isihlahla esingafanele sihlale egcekeni wena ungahlala emzimbeni wakho kudingeka ukuthi ozokhuza ngezwi ushembe ukhuza ngezwi uphume lawo moya wesilwane kuwe ukushembe ukhuluma ngezwi lo muntu wakini omthakathi asibeke isikhwama phansi uzwile lo kade khuluma uthi ngicela uyongithula ikhwama yini uhlula yini ukuyithulela ngophela kusemhlabathini lapha ngikushiya wona sikhwama ingoba sithuleki sidinga umethuli umthwali yakazethuli ufuneka umthuli wasezulwini umsizi wami ozongethula usho umphefumulo egazini lakho lelanga athi umthwala akazethuli ngethule wemsizi wakho umsizi wakho uyingane yakhe mina nawe siyabonga abakhonzi abahle basezulwini enkonzweni yasemini so bese siqala sidlulisa ukuthi uNkulunkulu uthi amandla mayekhona iziphi inkomo esingenza nazo ezulwini imbuzi kuthiwa inkomo bese kuthi inkomo noma kunokhosi wenu sokuthula ke mina abantu bayakhuthazana umuntu angeze kale ephephle eqhamazela ejabu kuwele emuva athi hayi benizile nje sengwele ethempelini uzokwenzani la ekhaya moze la ekhaya fanele unikeze usuku lonke ngoba abantu bakina wazi ukuthi bangena balandwa nini bangena nini ekhaya emphefumulo besazolinda amen usuphambana nabo usuku ehamba amen bathi abasimtsheliza ukuthi awu lengane nikhethayo awu lokho izeleze leli amnanhliziyo lokho nithubelele ngane le athi omunye qhwela lento ayizwa uzela ngobuthunyiwe ayibonkosi siyabonga abantwana abahle basezulwini sicela ukuma la uNkulunkulu abusise izakhe amen socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngehlabelelo samashumi ayishagalolunye nantathu 93 emva kwazo ucela umshumayeli uSamana asicela umusa kuThixo inkosi busuku qabangcwele amen